E rau rangatira māhuri noa nau piki mai, nau kake mai rā ki te whare kawe kōrero o te Ao Māori. Hei ti matatanga kei tēnei pō ki te taitoke rau, kei te au e katoa te kāinga o Takahiwai i te huringa poka no tētahi ara pāmu i te roatau kāinga, hei huarahi kirikiri hou. No ngā rā nei ti mata i tā rātou tūporo tehi ki tēnei mahi. Ani rā ko te pūrongo a tā mātou manga i te raki, a D. Nathan. Kau ki te taia, kau ki te taia, kau rā e tāne. Ko ara mai te haukaenga o Takahiwai ki te mahi kuhu i huri ai tēnei ara pāmu hei rori marika. But if you're going to open up a road, they're going to open up dangers to the safety of my tamariki. And when I was young and we used to go around, we never sort of violated this territory. But that road's going to go through and that's, you know, it's like walking over our ancestors' graves, really. Anō ko tā ngā kupu o te pānui hoko i te whenua o mga whati, he whakātu i te pātata o taua ākau ki ngā one o One Tree Point me Marsden Point. We're neighbours. Our farms meet, and yet one neighbour cannot say to the other neighbour, "Good morning. I'm going to open up my boundary and change my farm track into a road that will enable the people who buy my farm to travel up the new road, onto the public road and quickly to the beach." But I am not going to tell the new owner that's actually got to come through a village that's been here 1,000 years. That to me is the height of arrogance, the height of ignorance. The whole of this whenua has been covered with the historical trust and you know it too. Yeah. You can't come digging up here until that's all the site's been cleared out by the historical trust. I oho pai te whānau tata kia kite i te mahi ahu pokono i tēnei ara pāmu hei rori marika i te wā o te noho tāpui o te motu ki o hiti tua whā. Ka tahi kari poa te hea rātou ki ngā pirihimana me te rātonga oho tata o COVID-19. Ia e nei kua hono tahi ngā Pākehā me ngā Māori whai whenua o Takahiwai hei āpiti hana ki tēnei mahi. They've all ticked to come up and barricade the road. So they're very passionate, you know, and they're standing in unison with us. We're very uplifted by that. Our message to the neighbouring farmers, the Fraser brothers, is to just come, kōrero to us. Kei te kōkiritia tēnei take e te whārangi pukamata a te kauni hera o te hunga whai whenua me ngā kai noho o Takahiwai. Me te aha, kua tae mai te tono a te tahi o ngā kai whakahaere o mga whati kia kōrero ki te tahi o ngā whānau. My response to him on behalf of my extended family is no. He does not talk only to our family, our extended family. He talks to all the families who are residing in Takahiwai. Well, I'm happy to talk to him, but he must talk to everyone. Yeah. And I see our culture of our Takahiwai Māori as being under threat. And my position is I will fight for our survival. it's sad that people can think that they can just come and trample on us, on us as people, on our land, on our, you know, on our whenua. We say no! We say no! D. Nathan, Te Ao Māori. We say no! We say no! We say no! Ko te mini tatake ao rere ko Winston Peters e mea naka i te māharahara te kāwanatanga o Aotearoa i te whakatūnga ture i te whakakotahitanga o ngā iwi o Haina e pākau atu ana ki te whakamarumarutanga a motu i Hong Kong. I tētahi pānui pāpāho i te rānei ka mea kea Peters he mea nui te whakatūture whakamarumaru a motu i runga i te whakaaro nui ki ngā mana rangatiratanga o ngā tāngata o Hong Kong i runga hoki i te tautoko a te iwi. E ki ana ngā kaiarahi o Waikato Tainui ko te oranga o te awa o Waikato te mātāmua. Kia kauara e horomia hei rongoa i te mimititanga o te wai i Tāmaki Makaurau. Ko tā te hea wahine o te rataura tāruku Moana Schaffhausen ka i te tūkinohia kētia te awa i te nui o te wai e tuarihia atu ana. Ko te tai ao me te iwi o Waikato Tainui te papa. E takatū ana ngā kaiārahi a iwi ki te whakararangi o rātau na māharahara ki ngā tumu
o Watercare. Me whakaaro nui ki te ora o te tangata, ko i nei tētahi o ngā tino tohutahu, kua puta i a Ngāti Hine mō ngā tohutahu a te kāwanatanga, e pāna ki te tangihanga i raro i te taumata ohiti tuarua. Allowing or making a decision to allow pods of 10 to come in at a time to be engaged with their whanaunga. Ko ngā tohutahu a te kāwana he tiaki i ngā tikanga tāngata ki ngā tangihanga, e kōrero tiana ki te zui o ene o ngā kai tūkau no te māra o hine amaru. Ko te kōrero ki a Ngāti Hine, āta tirohia te mea kei mua i a koe. Āta whiriwhiri hia etahi kaupapa, etahi tikanga, e āhea i te tangi tōtika ki o mate. Āta whai whakaro ki te ora o te tangata i tae mai ana ki runga i te marae. He tohu i a te whakamātautau ngia i tēnei wiki no te puaretanga mai o te tahi o ngā marae maha i te porowini o Ngāti Hine kia tangi hia te tahi o ngā mate. Tangi hotu ana i te hara i te mo te tūpapaku nahe no, ngari mo te hakarere ke tanga o ngā tikanga o tātou tupuna whare. Hono tā mātou mahi me tā tātou matua waihoroi ki te kore atu ki a rātu, e hā te taki pēnei ei, e tēnei āhua, hore kau i te poro i koutou aroha ki tā tātou kōtiro ki tā tātou tūpapaku, no tēnei mahi nei tātou, i te tiaki e tātou, ke tūpato, ke kore i tēnei mate e pāke tātou, te wai a tātou ke kone e tangi ana mō tā tātou tūpapaku. E mea ana waihoroi kia kaua tātou e māharahara nui ki tā te kāwanatanga i ki ai mo ngā tangihanga. I te mea he āhuatanga hoki, ka pahurea tōna wā. Kimihia te mea ngāwari, kimihia te mea māma, mahia te mea e puta i tātou katoa i te ao pauri, ki te ao mārama. Koirā te whāinga i te motunga. Ka hore he take o te whakakeke, o te whakatuma o te ahātu rānei ki te ao. Kei te pāngia tātou katoa e nei whakamātautau. No reira, e hara ko te Māori kā raru. E hara ko ngā tikanga te Māori kā raru, engari ko te tangata ora kā raru ina kore tātou e whai whakaro ki a tātou anō i te tuatahi. Dean Nathan, te Ao Māori. Kare kau, he tūroro mate korono hou i Aotearoa i tēnei rā, nā ko te tatau o ngā tūroro katoa, tūturu mai, tūpono atu, e noho tonu ana ki te kotahimano e 500 mā whā. Ana ko te tatau o ngā tūroro kua whakatūturuhia e noho tonu ana ki te kotahimano, kotahirau e 50 mā whā, kotahi tonu te tangata, kai te tiakina iro hohi pera. Ka reherere kētanga ki te nui kua whakamāui ake e 27 ōrau o ngā tūroro katoa kua piki nei te ora. Nā reira e 28 ngā tūroro e māiwiwi tonu ana. He ori te tatau mō ngā Māori mō ngā uri no ngā motu a kiwa i Pākia. E 5 e 6 mā whā ngā whakamātautau i whakatauria i nanahi nei. Nā reira, ko te tatauranga o ngā whakamātautau katoa kua uti, kua eke ki te ruarau e 50 mā 5 e 8 e 50. Ko te ākia te manatū hauora ki te iwi tū matanui me ka hāke te tiki atu i te taupānga haurapa mo te mate korona i Aotearoa, e 3 e 20 mā 4 kua rehi tātu i raro i te taupānga i tēnei wā, e 30 mā 1 nui ake i te rahi o Inanahi. Ko te whāinga ia he kite, he haurapa, he whakamātautau, he wehetahi te hunga ka tūpono pāngia, kia kore ai te mate hora pātu ki o tātou hapori.